Vanoi gam tina kuki chate hozo se na bon chawin hla pha phalha November ni sim thum Monday ni khuin zong ni hla thu so ngai ki hi te thu so ngai tau hi te Biren Singh in galetul chung chang thu a ho lim na audio recording chung chang thu a phalha November ni sim thum tu ni khu chon Supreme Court muna chuchi case ngai hla na chuan min hi chuchi audio recording Kholchilna nei dinga Supreme Court in angan sio National Forensic Science Laboratory Nfsl hon Supreme Court hinga aseina wachun chuchi audio recording chuki sempa temper Kibol hi zin forensic voice vetla na nei din cho scientifically a fit tapon bol the hi tapoi chuti hi ze chun National Forensic Science Laboratory Nfsl hon chuchi chungchanga oso audio cho akibang poitin seithei poving etin Gujarat State National Forensic Science Laboratory Nfsl hon Supreme Court and head sa taw vinahi National Forensic Science Laboratory Nfsl hon Supreme Court hinga report appeal hu cho chuchi case akigol party hozo si api na ding vin Supreme Court in Nfsl and head sa vin Sule chuchi case so Supreme Court in hong ding December ni simgit ni khwading in an vochon taw vinahi chuchi case evidence akimang exhibit li cho akisim lamdang zep modify Kibol temper Kibol in chuchi also audio clip cho Kibol thu ahitan audio recording original pen cho ahitapon voice vet carding comparable ding so thil hi the hitapoitin Nfsl hon Supreme Court hinga report an pilud vinahi Sutia National Forensic Science Laboratory hon Supreme Court hinga report pilud no vien Kuki Organization for Human Rights khela Supreme Court a case anadin p advocate Prasan Busanin Truth Lab kiti private laboratory hon chuchi audio tape chungchang report an pe nau chunga amapan Supreme Court and head saying exhibit y1 ti amak Kibol chuchi minute somnga asaw chuchi audio recording cho edit Kibol hipon chuchi audio tape chu zakhatla som kolithum 93% kibangi tia Truth Lab hon report and pisaw hitin advocate Prasan Busanin Supreme Court avelin and head sakinin hi National Forensic Science Laboratory hon Supreme Court report appeal cho petitioner Kuki Organization for Human Rights so PDO Kuki Organization for Human Rights in anubova hile susi Nfsl report chungchanga Supreme Court a don but na file abol theidiu vien Supreme Court Judge Justice Sanjay Kumar in head sa hi Biren Singh audio tape cho CFSL hon ni veisen Kholchilna aneiwa report appeal hitan chuchi Central Forensic Science Laboratory CFSL hon report pilud cho Supreme Court in anapom lo zeu chon August la sungchon Gujarat State Forensic University khat National Forensic Science Laboratory Nfsl hon Kholchilna aneiding vin anapilud vin hi Goti Munam Forensic Science Laboratory hon report anapilud na vachon chuchi audio tape ma osu cho Biren Singh also to ke tu mong ham ai lo le ke to lo ham ki set in anamin phapo vinahi Democratic People's Front DPF kiti party tha khat cho mele hon an phut do vin aung thongding Manipur State Song Assembly election ting le election tet panding in ki gon tup na nei taw vinahi chuchi party hon aseina wachon Manipur State hin National Party hon achi sakum som sagi lenga song vai hin puta azeuwa tu sunga le tol hi umlo hi tin Phongdoh vin government masaho thi mo chan vin avai po thep lo zeu hi tin Democratic People's Front DPFR party president Dr. Rajiv Kumar naring bomin Phongdoh in hi Kuki Chief Association Tingnopal District to Hill Tribal Council STC Moret Youth Club hon Zone Press Statement khan sodo vin chuchi Press Statement chun seina Tingnopal District song adi a more gam kai sunga kichip goal si sports sungchanga thupon an bol vin Tingnopal District sunga kichip goal si mun phabe man ki boltan boina le ha sanai umlo vin Tingnopal District sunga kichip goal si sports mun phabe man boltaw vin boina le ha san umlo vin I bol chai taw vin ahin la hitobong kichip goal si hi district sunga ICP zom zingule gam tu middle na wa ilha dai naw ahin hlut the hi zin malama ipiong suding sei thelo hi to thlona ki gong jing ding le ching thei ta om ding a phat zo zin phat chom khara ding in igam sungwa ki chep gol se sports ho koiman agon thei ta loading a bol thei ta loading hi tin mi pi zo si tim na le het sa na nei vin hi
Myanmar gam sung current state hup sung Mewari township sunga current National Union Kenu sipai current National Liberation Army hodon agal bolzing Myanmar junta sipai hocho current National Liberation Army kenele hole apan khompio People's Defense Force PDF phone zani Sunday ni khuchunan le thu vien agal mancha hole me changtam tan ki chom do vien sule Myanmar junta sipai ho hingin mi phabeb anamanu vin hi Myanmar junta sipai hon tu nai chan to phau le kai ko khopi to kinaya khothum anabulu ki do hi chuchi le kai ko khopi to phana ding chon Myanmar junta sipai mi sangkhat velin panana law vin chuchi le kai ko khopi so Myanmar junta sipai hon an kila do hitan khopi sung ato phanang vin junta sipai hon vela kho hocho aban ban cha bulu ding go vin kenele hodel mangso hilding to gon sim jing vin hi sule thu so dang khat chuna seina Myanmar junta sipai hon palha November ni sim thum tu jing ka alam ni dan sagi vel chun Kareni state dimoso township hup sunga chun vanleng fighter jet somang chan khosung su boman khi khumovin khumi minga thinan to vin bom khina chun in tam ta zone sepsi na hi khosunga fighter jets honglen lut masang chun Myanmar junta sipai hon suicide drone khat abom po to poke tha theiding ho drone khat hongleng ludin abanin fighter jet so hongleng ludin bom hongkhi khomo hitin avela cheng khumi hon Phongdoh vin hi Myanmar junta sipai hon bom khi khumna mun vela a junta sipai ho to junta do na gal bholo ki kap tu na wi macha jong pu na hi junta sipai hon khumi ho bulu na dingin drone ho amangcha jing vetin jong kareni khumi hon Phongdoh vin hi Phalha November ni simni janha chun Gaza Strip gam sunga kona Hamas sinui mi hon Israel mi othilong ahin pe do ho mi thilong thum cho Israel sipai hon ahin podo vien Tel Aviv ko piaom Abu Kabir Forensic Institute muna Kholchilna nei dingin apulu do vin hi Hamas sinui mi hon Friday ni khojong chun mi thilong thum ahin pe do vien ahin la chuchi thilong thum ho cho Israel mi sungkul tang ho khat sa to ki tu poitien Tel Aviv ko piam Forensic Institute muna Kholchilna nei hon Phongdoh vin hi Hamas sinui mi hon mel hello mi thu mo thilong cho tes boldinga Israel hinga ahin pe do hidanin Saturday ni khuchunan Phongdoh vin hi Hamas sinui mi hon tu chunga thilong hin pe do ho cho Israel mi mat ho thilong an hi kha hi le Israel mi ho thilong ago ma somnil get hola a Hamas sinui mi hon mi thilong hin pe do hi somni thingding hitan Israel mi ho thilong get bo ki wading tina hitai USA sipai hon Florida state nuilanga Caribbean tuipi sunga khamna the hin pu konglin khatcho anabulu ki du vina hi USA government in khamna the tu tang na ding chon Caribbean tuipi sunga US Navy ho auto din servian sule avela dingin F-35 fighter jet zong Puerto Rico muna akoi vina hi USA in khamna the su be na ding apan la nau cho avela gam hon hate na dodalu vina hi US sipai hon tu chunga khamna the hin po konglin abulu na wachon kung sunga hong to su mi thum hiu vin abon chawin thina to vin hi USA sipai hon Caribbean tuipi chungle Pacific tuipi chunga khamna the hin po konglin somlenga to bangan su se ru hitan September thabula ki patchon USA sipai hon khamna the pole ho mi som gublenga wal an tha to hitai USA government chu kham the do dalin akile bu vin Venezuela gam sunga vaipo khelna dingin panalaw vin Venezuela oil reserve ho chunga controllable nomje o hitien Venezuela president Nicolas Maduro in Phongdoh in Famosa an thu ho Phongdoh in hi USN Caribbean tuipi chunga chun worship ho jong tolu du vin sule nuclear akilhaisa submarine tuinoi kung ho jong tolu du vin sule USN galbol na dingin Kigon tup na sata anay tao vien Puerto Rico bo hilaw vien Virgin Island munin song USA sipai hon kigon tup na sata anay tao vien hi USA sipai hon Caribbean tuipi noya khamna te hong ki po na tuinoy kong len submarine khat zone kapsit saw na hitai thuso hisan hin ki chai tai thuso ngai ho zo se na bon chawin mangpha